Ali ima nas još uvijek što živimo za snove, plutamo ka bove, odniče nas more, ostala nam samo davna priča, bajka sa zidića. Zaslužena pobjeda Hajduka u jadranskom derbiju. Ja mislim da se debela većina nogometne javnosti slaže oko toga. Trenutna situacija na tablici je takva da Rijeka i Dinamo imaju po 62 boda, Hajduk 60 i sve tri ekipe ulaze u posljednje kolo sa šansom da budu prvaci. Naravno, Hajduk tu ima realno daleko najmanju šansu da bude prvak. Pogledao sam još jednom utakmicu tu protiv Rijeke i moj dojam je da smo ih mogli baš dobrano potući, samo da imamo bolju kvalitetu u zadnjoj trećini. I to ću pokušati pokazati na nekim primjerima, ali ajmo prvo se vratiti na tu promjenu sustava na 3-4-3. Prije svega, mislim da u toj promjeni sustava je puno bilo lakše, na primjer, igrati Rakitiću, koji je lišen nekih obrambenih zadaća i gdje se njegov manjak eksplozivnosti, što on nikad nije imao u karijeri, gdje se taj manjak gdje se to ne vidi i gdje onda on može imati, 80% točnih dodavanja, 4 od 7 ubačaja i 1 od 3 točne duge lopte i slično. I meni se baš to svidjelo. Evo, tu je ključnu ulogu po meni imao Elez na poziciji koja njemu odgovara, to je centralni stoper, gdje ne može doći do izražaja njegova sporost. Došla je jednom do izražaja u onoj situaciji kad je Rijeka imala šansu za 1-1 u prvom poluvremenu, ali to nije on kriv. To su krivi suigrači koji su izašli u grozan pressing i onda je on ostao na vjetrometini na širokom prostoru, što se ne smije dogoditi. I onda tu dolazi do kvalitete njegov kontrola lopte, njegove duge lopte, 6 od 9, 88% točnih dodavanja i sl. Bočni stoperi su imali tu ulogu da, sad ovisno o situaciji na terenu, ili su bili zaduženi za krilne igrače Rijeke, ili ako smo se stabilizirali obrani i spustili u 5-4-1, onda su naravno u centrali bili selezom i po potrebi iskakali na igrače Rijeke, ovisno tko je bio u datoj situaciji. Kad gledam Đalovićevu Rijeku, moram reći da je meni prilično iznenađujuća odluka bila staviti Đuahru na desno krilo. Baš čudna odluka. Stavljati Rukavinu lijevo koji, pa ne, šta ti je, donio ti je što je jednom pretrčao Eleza. Ali to i nije neka sad stvar da možeš reći da je to wow. To je mogao i Đuahra. Mislim da nam je tu pomogao. Gdje su naši bekovi, wing bekovi ili bočni stoperi prilično ok zatvarali njihova krila. Plus mislim da smo u sredini totalno anulirali i Fruka i Jankovića. Mislim da Fruk, kad gledamo neke situacije, nismo mu uopće dozvolili da primi loptu blizu naših 16-terca, da on može biti opasan. Ako je primao loptu, to sam spuštao na 30-40 metara od gola, gdje je on u principu bezopasan. Ne može ti tu napraviti dar-mar, pogotovo ako si ti u postavljenoj obrani. On je osvojio, ima velik postotak osvojenih duela, mislim 8 od 12, nisam siguran, ali to su dueli iz kojih on nije ništa napravio da bi bio konstantna prijetnja po tvoj gol. Mene ljuti taj gol koji smo primili, ali doći ćemo i do njega. Ali ajmo sad na neke stvari kod Hajduka. Dakle, 3 situacije bih izdvojio u prvih 20 minuta, naravno osim gola Livaje. Imamo situaciju 17. minute, jedna lijepa kombinacija Livaje i Krovinovića, koja nažalost je završila u bloku, inače tu su obojica dobru rolu odradili, da je to prošlo Livaja bi išao sam na golmana. Ali 2 situacije oko Livaje i Hajdukovih krila. Prvo, situacija na početku 20. minute, Livaja dodaje jako dobru loptu za Rusina i Rusin radi lažnjak i ne mogu vjerovati da tu kod njega nema tog nekog osjećaja za okolinu, da on jednostavno radi taj lažnjak i staje i misli da će imati dovoljno vremena
za nešto dodatno napraviti i naravno gubi posjed. Samo 20 minuta kasnije, opet 20 sekundi kasnije, Livaja je opet u igri, sjajna lopta u prostor, naravno Bamba to ne razumije, ne očekuje i čovjek bi išao sam na golmana da ima tu nogometnu inteligenciju, da zna što ga čeka. Mene malo iznenadilo gledajući utakmicu koliko je Rijeka ostavljala Livaji slobodnog prostora. Možda ih je iznenadilo to da smo prešli s 3 natrag, ali generalno Livaja je u par navrata kad se spušta u sredinu doslovno bio sam i kao da je postojala nekakva konfuzija među Rijekinim igračima da ne znaju tko ga treba preuzeti. Pa je bila jedna situacija negdje sredinom prvog poluvremena gdje Livaja se izvlači sam, traži loptu, nije ju dobio i tek nakon par sekundi Petrović mu prilazi kao da ja sam zadužen za Livaju. Tu je malo Rijeka prilično nejasno čuvala Livaju, što je naravno nama išlo u korist. Šansa Rijeke, evo pogledajte ovu situaciju. Dakle, totalno loš pressing Hajduka, gdje su nas u 2 pasa izigrali, lopta za Rukavinu, koji je na brisanom prostoru s Elezom i događaju se naravno te 2 šanse, 2 šuta koja Silić sjajno brani. Situacija iz 29. minute, opet Bamba, evo, pogledajte tu situaciju i jedna zanimljiva situacija s početka 30. minute gdje Hrgović prima loptu lijevo. I Hrgović bez veze daje ubačaj u 16-terac gdje objektivno imaš 2-3, 2-4 umjesto prilično jednostavnog pasa za Livaju koji je i tražio u toj situaciji loptu. Šteta. A tu bi sigurno bili još opasniji da je Hrgović to uspio. A zanimljivo je da samo minutu kasnije Hrgović daje onda, vjerojatno ponukan tim iskustvom, daje loptu u prostor za Bambi kad je Bamba izašao sam na vratara, ali to je bio offside. Ali to je samo primjer tih Hrgovićevih dodavanja. Što se tiče drugog poluvremena, tu sam na samom početku drugog poluvremena izdvojio jednu situaciju gdje je Filip Krovinović napravio ono što valjda većina navijača Hajduka stalno očekuje od njega ili je očekivala od njega od kako je u Hajduku. Evo, 49. minuta, ona situacija prije šanse kad je Rusin malo zakasnio. Dakle, Krovinović, evo vidite gdje prima loptu i nosi ju do Livaje sa Selahim na leđima. Mislim da je tu istrpio i 1-2 faula i onda naravno akcija ide dalje. Livaja daje lijevo, ubačaj za Rusina koji je malo zakasnio. Ali evo, to je primjer nečega kako bi većina navijača Hajduka voljela da Krovinović igra. Inače, u tom drugom poluvremenu meni se jako svidjela desna strana, do gola govorim, jer nakon Rijekinog gola onako dosta toga je prešlo u kaos, gdje smo mi na brzinu poveli natrag i onda zadnjih tih 15 minuta igre smo se branili, nije bilo nekog plana i programa za izlazak prema naprijed, ali recimo do Rijekinog gola meni se svidjela ta desna strana sa Sigurom i Skelinom, koji su dobro surađivali, plus Bamba je bio tu, koji je dobivao par lopti u prostor. Sad šta je on poslije napravio, to je druga stvar. Znači Sigur, nevjerojatan podatak, čovjek je jučer imao 100% točnih dodavanja. 28 od 28. Uz to 6 od 7 u duelima, 1 od 1 u zračnim duelima. Jedna jako dobra partija Sigura. Ajmo još 2 situacije izdvojiti kod Rusina. Isto. Ja sad možda previše ističem krila, ali tu se nadovezujem na Gatuzovu presicu poslije utakmice gdje on govori da Rusin i Bamba da moraju bolje, da se previše vrte oko svoje osi. 53. minuta, suradnja Rakitića i Livaje na po lijevoj strani i lopta od Livaje dolazi do Rusina koji griješi u osnovi, u primanju, u tehnici i tu gubi loptu. 60. minuta, opet od Rakitića Rusin dobija jako dobru loptu, gdje je sam i pogledajte ovdje situaciju gdje je Livaja. Dakle, malo hrabrosti i lopta u prostor za Livaju, to je gol šansa praktično. Nije 100%, ali je solidna prilika da Livaja zapuca, pokuša neki dribling ili sačeka da neko utrči iz drugog plana. A što se dogodilo u toj akciji? Rusin otišao uljevo, na kraju je lopta završila kod Silića. Što je zanimljivo, stadion je to popratio sa zvižducima. Ja bih rekao čak s razlogom. Gol Čopa. Pogledajte gdje je Čop sad u toj situaciji. On je kod Skelina
i nisu naši tu dobro odradili. Dakle, Skelin je bio kod Čopa, evo Čop je tu praktično na rubu 16-terca, međutim Čop odlazi, od Skelina Skelin ostaje i Čop na povratnoj sam kao duh, Elez i Uremović ne stižu blokirati, to je 1-1. To je prilično jeftin gol, da je to nevjerojatno. Gol Trajkovskog dolazi iz, teško reći, iz neke izrađene akcije, jer tu je Rakitić nešto pokušao kombinirati s Kalikom. Kalik izborio out, brz out, centaršut Rakitića i gol. Fantastičan centaršut Rakitića. U trepavicu je pogodio Trajkovskog. Trajkovski je to morao zabiti jasno. I tu smo mi riješili utakmicu. Rijeka je imala 2 situacije do kraja. Evo, bez obzira koliko je jako čudna odluka, prečudna odluka da Šimun Hrgović igra lijevog stopera. Hrgović je u 82. minuti, znači imamo Devetkov centaršut s lijeve strane, Hrgović na vrijeme ulazi u tijelo Fruku, u blok Fruku, kako god i Fruk ne uspijeva dobro zahvatiti loptu i ona završava kod Silića. To je mogla biti potencijalna šansa za Rijeku i imamo onu obranu Silića u 90. minuti. Znači nije se puno igralo u toj završnici, bilo je i zamjena, malo faulova, mi smo tu otezali, Uremović se svađao s Pajačem i uglavnom smo svi čekali da ta utakmica završi. Moram istaknuti naravno Livaju, jedan gol, 1-1 u driblinzima, 4-6 u duelima, jedno ključno dodavanje, ali kažem, iz ovih svih nekih primjera koji sam mu dao, mislim da je i dobio 7-2 ocjenu na Sofaskoru, ali svih ovih primjera koje sam naveo, mislim da je ta ocjena mogla biti još i veća, da je u sebi imao bolje suigrače u vrhu napada. To je moje mišljenje. Generalno, naša jako zrela utakmica, uz Osijek najbolja utakmica ove polusezone, definitivno. Mislim da nije na odmet razmišljati za dalje, za iduću sezonu treba li Hajduk igrati s 3 ili natrag, ne divljačkih 3-5-2, već ovih normalnih 3-5-2, ja to 3-4-3, kako god, normalnih, gdje ako nemaš krila koja ti donose razliku, možeš probati bez krila igrati. Šta sad? Iako smo mi jučer igrali s krilima, ali nije 3-4-3 jedina varijacija na temu, možeš igrati 3-5-2 i 3-4-2-1 i slično. Kažem, Šego, da se vratim na njega, jako loša statistika, 0-1 duge lopte, 0-3 driblinzi, 0-3 dueli, 0-1 zračni dueli, 8 izgubljenih posjeda, prilično mršavo, jako tanko, nažalost. I ja se samo mogu nadati da će iduća sezona za njega biti bolja. Jer ovo nije baš ono što smo očekivali, tu moramo biti iskreni. Mislim da je ova utakmica pokazala sav grijeh, sav jad sportske struke u Hajduku u smislu neimanja šestice, gdje kad je Elez u fazama napada se dizao na tu šesticu, vidjelo se koliko nam to fali, koliko je Rakitiću i Krovinoviću lakše, ne samo njima, da bilo ko drugi igra na tim pozicijama, bilo bi im lakše kad iza sebe u izgradnji imaju igrača, pa i u fazi obrane imaju dodatnog igrača za sebe, jel da? Jer ti jedan od stopera uvijek iskakao i to je zapravo grijeh sportske politike Hajduka. Sve ozbiljne ekipe u svijetu imaju kvalitetnu šesticu, Dinamo ima Mišića, Rijeka ima Selahija, međutim mi nemamo nikoga. Imamo tu situaciju sa Žaperom koja je nerazjašnjena, ali nije samo stvar Žapera. Mi od ljeta 2022. od ozljede Fossatija nemamo pravu šesticu. Fossati nakon te ozljede u ljeto 2022. nikad više nije bio isti igrač, bio je gotov. Onda smo doveli Žapera koji je trajao jednu polusezonu, ozlijedio se i mi smo većinu proljeća prošle sezone i kompletnu ovu sezonu igrali bez šestice. To je nevjerojatno. Da ti Radošević praktično sam želi doći na zimu, ti procjeniš da ti ne treba. Čudne odluke i evo, tek vidiš sad na ovoj utakmici koliko ti znači ta šestica. A mogao si vidjeti na primjeru, prve utakmice protiv Rijeke na Poljudu kad je Sigur s desnog beka ulazio u sredinu pa se Krovinović dizao visoko, koliko je odmah bila bolja protočnost lopte i ostalo. Znači, strašno.
strašno i nadam se da ćemo to ovo ljeto ispraviti. To je moje duboko nadanje. Što se tiče kalkulacija za kraj prvenstva, Hajduk može postati prvak u scenariju da sve 3 ekipe imaju 63 boda, što znači da Hajduk mora pobijediti Šibenika, a Dinamo i Rijeka remizirati u svojim susretima, ili u scenariju da Dinamo remizira, a Rijeka izgubi, jer Hajduk ima bolji međusobni omjer s Dinamom. U slučaju kad bi Dinamo izgubio, a Rijeka remizirala, a Hajduk pobjedio, Rijeka bi onda bila prvak jer Rijeka ima bolji skor s Hajdukom. Male su šanse, kažem, i ne treba se pretjerano nadati, ali evo, bar smo u to zadnje kolo. Mislim, nije bar ispada da se sad trebamo zadovoljavati. Naravno da je fijasko po meni što Hajduk nije iskoristio ove sezone biti prvak, ali evo, idemo u to zadnje kolo, pa šta bude. Eto, generalno solidna utakmica od Hajduka, može to još i bolje, mislim da kod nekih, mislim da u fazi napada, kada smo imali bolje igrače uz Livaju, da bi zabijali više golova, ali evo, konačno mi je bilo drago vidjeti jedan proaktivan Hajduk, pogotovo to drugo poluvrijeme gdje nismo se branili, gdje smo mi uzeli posjed u svoje ruke i pokušavali doći do drugog gola. To mi je drago. Evo, to su dojmovi na drugu, vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.